Pozdrav iz naše hotelske sobe u hotelu The Peak u Istanbulu. Danas je, recimo, ne mogu još reći kraj, ali pred kraj našeg 4. dana ovdje. Htjeli smo pokazati neke sitnice koje smo kupili, tipične za Tursku, njihove neke specijalitete, začine, čajeve i tako. I možda kratko ispričati kako su nam protekla zadnja 2 dana, s obzirom da i danas i jučer je padala kiša. I onda nam je razgledavanje bilo malo otežano, bilo je dosta hladno i puhalo. I nije bilo baš onako idealno vrijeme i nismo mogli previše niti snimati zbog toga da se ne smoči kamerica, ali evo, ipak nešto jesmo uspjeli snimiti. Pa ja ću vam sada pokazati neke sitnice koje smo kupili na egipatskoj tržnici. Ona je poznata po tim svojim varijacijama na temu začina i čajeva i koje kakvih sitnica. U svakom slučaju, ako želite kupovati začine, trebate doći tamo. Pokazat ću vam neke koje smo kupili na preporuku gospođe u dućanu. Kupili smo, ovako izgleda, jedan miks za meso. To je onako nekakav, mislim da je rekla, nije sad nešto previše ljuto, ali onako ima lijepu aromu, baš specifično za meso, pa ćemo isprobati. Onda uzeli smo i cimet koji fantastično miriši. Znači, gospođa nam je svaki put za svaki ovaj začin dala da pomirišemo i da probamo. Tako da je to super jer možete provjeriti prije nego kupite. Onda imamo ovdje nekakav chili mix, ali imaju isto te mikseve različitih vrsta, onako jako ljuto, srednje ljuto, ovo je nekakva normalna ljutina. I ne znam, jesi ti degustirao bio na početku? Nisam. Nisi degustirao. Uglavnom isto lijepo miriši, uzeli smo i to da možemo za meso ili za staviti u grahu, neku maneštru, nešto. Pa ćemo isprobati. Ovo je menta, zapravo zeleni čaj pomiješan s mentom. Nije vakuumirano. To je vakuumirano, da. Nije bilo čiste mente, ali ta menta nije ista menta kao kod nas što se kupi. Vidjeli su tamo u trgovini kad smo snimali. Da. Onda ovo je čaj zelena jabuka, za koje isto smo čuli preporuke, pa sam zato uzela taj. Onda ovo je mješavina, sad ja mislim da je ovo sultan čaj, Neven tvrdi da je ovo neki drugi. Tako da ja mislim da ja više nisam sigurna šta je to. Nije sultan, nisi uzela. Ja mislim da je to taj sultan čaj, ali dobro. Nije to ono specijalno što smo probali piti. Dali su nam za probat jako fino, ne znam, tu ima ovih cvjetova, malih cvjetića, mislim da ide mango, da je rekao šta još, miks svega i svačega ide ovdje. Nažalost ništa od toga nema nikakvu deklaraciju jer je sve na refuzo, pa ne znamo točno šta je unutra. Okay. Ali jako je fino ovo tu. I još imamo dva. Ovo je onaj ljubavni čaj, love čaj, kiss čaj, kako? Love čaj. Isto mješavina. To nismo probali, ali to nam je čovjek preporučio tamo. I ovo je... I koka. Ne, ovo je eukaliptus. Aha. Eukaliptus. Wink, wink. Nemoj ti meni, svi koji me znaju da ja ne bi ovako nešto... Zato si savršeni diler, odnosno mula se to zove. Ne, svako normalan bi vidio da to nije, dobro, ja ne znam. Koka. Ne. Čista koka. Uglavnom, ovo smo kupili na 2 različita štanda, a ovaj moj, ušli smo, ne znam, na nekakav, a nije to štand, ne mogu reći, dućan. I sad ovaj čovjek mi preporučuje, ne znam, ja sam u biti došla s namjerom da kupim čaj od mente i tu zelenu jabuku. I onda kako smo ušli, onda nam je čovjek odmah donio 2 čašice tog. Ja i dalje mislim da je to sultan čaj, ali dobro, nema veze, koji god da je. I onda ok, sad moram uzeti taj, pa malo ovoga, onoga. Ja sam uzela, ne znam, 200 grama ovoga i još nekoga.
A nije gledala cijene? Ma gledala sam cijene, ali cijene pišu za pola kile ili za kilo, ne znam čak. Uglavnom, ajme meni, dođe mi račun, 700 nešto. Isuse, 700 i nešto lira je ispalo, to je u kunama oko 350 kuna, mislim si, pa neću toliko prašit love na čajeve. I onda sam na kraju vratila tu jednu jer mi sve izvakumirao, pa je jednu zadržao sebi. Ova dva čak sam razmišljala da li da mi da manje toga. Ispalo je na kraju 400 lira, to je znači 200 kuna, mislim si ajde dobro. I onda ode Neven, 10 minuta poslije mene isto po čajeve. I koliko si htio uzeo? 3 čaja i on plati 50 kuna ove 3. Znači ove 3 su 50 kuna, a ove dvije su 200 kuna. Saker! Dobro. Tamo smo kupili još, ne znam, ovo je neki ko zalogajčić sa pistacima i ne znam šta je to dobro. A da je pekmez. Ovo dole, to je pekmez od marelice. Znači obični pistačo. E to je pistačo. Osjeti se okus. Stvarno. Osjeti se okus, nema zezati. Jači okus nego ono kod nas šta kupimo. Vidite, rozi pistačo. Da budem iskrena, ja sam malo prije probala jednog. Znači ovako izgleda, otvoren. Ovaj rozi pistačo mi je super. Sad ću odmah pojesti još jednog. Second breakfast. Pa tehnički nam je ovo drugi doručak, ali danas putujemo s avionom pa onda moramo pojesti nešto, ne stignemo baš ručati. Jer uskoro idemo prema aerodromu, tako da odlučili smo probati jedan tipični turski doručak. To idemo jesti. Idemo jesti. Idemo jesti. Ne, to burek probaj, Boga. Ovo je lijepo prso. Kako fino? Fino. Sad idem ja jesti, ajde dok. Evo, 10 do 10. Mado. Ako budete došli Mado, imate ih po cijelom gradu. A mi smo imali u blizini našeg hotela, evo. Reci dvije prije odlaska na Abidjan. A? Hoćemo, da. Okej. Bok. Da, ovo je bilo na kraj savršena. Fino je. Onako malo je gorak, ali dodao sam mrvicu šećera po bude. I kupili smo si ovakve šalice, samo imaju nešto zlatno po sebi. Jako fino.